wanasifiwe byakire kandi simvuga nkarupe oya hari abantu bazaje kuvuga bakavuga ngo mu ndebe ngo ndasa nkaho mvuye mu gihugu cya kure ngo cyangwa mvuye ahantu ngo cyangwa ngo muse nkaho ngo mundeze cyane ngo nkaho ndi wamuvuga butumwa oya yewe sindi wamuvuga butumwa upenda afite uko yahawe kandi twamutekerejeho cyane tubishyiramo cyane imana nibikunda kugira ko yanditse ejo tuzabana iby'Imana yamuteguje kugira ngo abitubwire rero gutungurwa wundi ngo baramubwiye bamubwiye ngo nabwirize bamufashe aravuga ngo kumuntunguye ngo niko Imana izabatunga rero turatunguwe twese turasenye n'abatunguwe tutari tubifite no kuba ngo duteguze natwe tuje muri teme y'ingi tuvuga yo gushika ariko kubera ko dufite ijambo ry'Imana twoburaho dusoma some mu gitabo cy'Abaheburayo bice 6 no ku murongo wa 9 Abaheburayo 6 umurongo wa 9 6 umurongo wa 9 aravuga gutya ngo ariko bakundwa nubwo tuvuze dutyo twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza nuko bizazana agakiza 10 kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera 11 ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka kugira ngo mutaba abanebwe ahubwo mugere ikirenge mucabaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihanga ibintu namabuye uyu munsi wa none ibintu byari kubikwiriye kuvuga nabi byose ni sawa twishimiye abantu mwese mwitavye igiterane inzego zose Ebeneza Pisi Injiri abasaza abamama abakristo mwese ubumwe twishimiye kubabona kuko ni iminsi igoye cyane twari tuzi ngo kuko abana batagiye ku ishuri twari tuzi ngo turuzura ikanisa kakujya kwa niyinga ariko ugasinze abantu bari bitegura ejo hari amakwe bandi bari mu nama abandi bari mu biki ngibyo niyenda ndiko bimeze ariko mwebwe mwaje turabashimiye cyane abaserukira ayo matsinda yose ubundi kandi duhagaze hano muzi kano gatuti uko ndibona dore ko ndibona uko kandi nari nicaye hariya pagutse nariko nibona bariya namwe muri aha ngaha nimwireba neza muribona neza ni kujya kukiyo neza muribona siko bimeze nono ngo mare ntekereza iriya ku mashuri agatuti twagira sinzi uko cyari gifite forme yacu banyangabire bagaza barengeza bakagiterekano twagishyira igitabo nono ntekereza ukuntu uyu munsi wa none dufite agatuti duha twireberamwo ariko uyu muntu Imana yahaye tuzomubabwira niyinga
mugumane amatsiko kandi umuntu ujya kumuvuga turamumenya, mugumane n'iyinga tuzobabwira ukuntu yatekereje. kandi aka gatutu abantu bakunda gukubita urushi bagakubita, muzokubite gutya muzagira umva. aka gatuti gakorerwa muri Amerika, apana muri Nairobi. Kugana ukuri imubwira ngo namba commentaire kubasetse, oya gakorerwa muri Amerika, bakakazana kari muri ambaraje bambara bakaja kutunganirishiriza hano muri Kenya, kakabana kuza kakagera hano. Igihe bakazanye kaje mu bikarito bigiye bihambira ikinyita kimwe cya rukwari, ikindi ukwari none ngo tubirebe, kandi bari babihambiriye mu tuntu dusa nk'ukwa. jewe mpita mvuga ngo none bazanye agatuti ngo gasa na rutari, nabwo ndahamenya kuko gari bifite za gahambi. none ko murabona ngo ako ngako uzosutera umugeri uze gukubita urushira, nukubita urushigo tuzagutransfere uje muri Amerika, ryo kukaza nayo ubizabimeze. none ariko Imana ni nziza abantu, Imana kweli. rero turashimye ko duhagaze kuri aka gatutu. Giye kuganira inzitizi zirindwi. Tegere neza, wandika yandike, utegera tegere, kuko n'icyo Imana yashatse ngo uyu munsi aricyo tuganira. Ndaganira inzitizi zirindwi zituma utabona icyo ushaka. Inzitizi zirindwi zituma utabona icyo wifuza mu buzima bwawe bwose. Nizo tugiye kuganira, kandi muri izo nzitizi nizo zimwe twakiyemo tugera kuri iyi ntambwe zo kugira ngo zitwerekanishe kuko twagiye tuzicamwo mu buryo bushobotse bwose. Imana itugirira neza tugejeje kuri uyu munsi wa none. Abakristo muvuge ngo amen. Turagenda twihuta kugira ngo tuje gutanga umwanya abaje kuruhuka ejo namakwe, kugira ngo tuzongere kandi tugaruke hano. Imana idufashije tuzabane n'umushitsi. Yemwe twatumiye abantu benshi, amakorari, abaki bose duhaye tubona. Niba ari ibiki byabaye sinzi, ariko murahanga murahanga nta kibazo. Nanone bose bari kuza bakaririmba bakadufasha, ariko mwaririmbye beneza, mwadufashije peace na injiri. Kugira bavuze ngo akahagaze ngo kaza kazi imvura ihise, muze mureka dutindane twese nyine tumenyerane. Nimba bibuze ibyo abo hanze, twebwe dukomezanya umurimo. Inzitizi ya mbere izituma utabona ibyo ushaka, kandi abantu urebe umuntu uzi gusoma muheze mikrofone tuba dusoma andiko bitumara kumve byanditswe byera uko bitubwira. Ikintu cya mbere, inzitizi ya mbere izituma utabona icyo ushaka mu buzima bwawe, mu kubaho kwawe kose, ni ukutizera. Kutizera ni inzitizi ikomeye mu buzima bw'abantu, izituma tutagera ku cyo dushaka. Kuko kwizera niko gukuyemo ibintu byose. Kwizera niko kuduhesha kumenya icyo duharanira kuko tuzakigeraho. Kwizera niko kuduhesha kumenya aho twari turi kuko tuzogera ahandi harutaryo twari turi. Kwizera niko kuza kuduhesha intambwe yo kuba ngo dutambuke tugere kuco tutari kugeraho, ariko twamara tukakigeraho. Kubera iki? Kwizera. Imana ibwira Aburahamu hariya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 no ku murongo wa mbere. Imana iramubwira ngo Aburahamu, mva nkubwire. Uwiteka ashaka kumubwira, aramubwira ngo va mu gihugu kandi usige
iso na nyoko usige n'ubwoko bwayo ngiye kujana mu gihugu jewe kwereka jewe ndi Uwiteka Imana yawe. Aburahamu kubera kwizera asiga umuryango wabo, asiga abantu bose yarakeneye, yayizeye, yarashikirijeho, arabasiga kubera kumvira ijwi ry'Imana. Aburahamu ayisize ngo abona umudugudu mwiza cyane, kandi ngo ahitamo ngo kuba no mu mahema, ngo ariko ntiyahita kuba mu mudugudu mwiza cyangwa kuvuga ngo yubake inzu nziza irindi, ariko aba mu mahema. Ariko cyane cyane ngo arumvira, agira kwizera, Imana imubwiye ngo ugira kwizera. Reba Abaheburayo 6:10 no ku murongo wa 6. Kumve inzitizi izituma tutagera ku ntego icyo dushaka kugeraho, kubera kugira gute utizera. Haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Utizera ntibishoboka ko ushobora kunezeza Imana, habe nubwo wotunganirwa, nubwo woba mwiza, nubwo woba muremure, ariko udafite kwizera ntibishoboka ko wonezeza Imana. Kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho. Rekera ni ukuvuga ngo uwegera Imana yanzitizi kera bayisinze, abayizeye yamara kwizera akegera Imana, Imana nayo ikamukorera icyo ashaka. Ngovuga ngo amen. Imana umunsi twayegereye turizera, dutera intambwe. Nico gituma tugeze no kuri intambwe yo kuyishimanya guhora ku ngoma, kuko yatugiriye neza. Twarasenze ngo tumare gusenga tugira gute dushiraho kwizera. Noneho kwizera, nyuma yo kwizera tugeze ku ntambwe yo kugira gute yo gushima. Inzitizi zituma utagera ku cyo ushaka ni ukutizera. Iyo utizeye ntibishoboka kuko wova naho waruri, urahatinda ukamara igihe kirekire. Ariko Imana ishimwe kuko gospel n'abakristo mwese mwagize kwizera. Aho twari tukava kuko kwizera ntitwahavishwa no kubera kuvuga ko dufite imbaraga cyangwa dufite ubushobozi n'amafaranga, ariko kubera kwizera dutera intambwe, turavuga ngo turizeye tuzavana tugera hano. Wezi Imana icyubahiro, muvuge ngo amen. Kwizera ni ikintu kimwe gikomeye cyane. Ndibuka umunsi umwe turi hariya mu mashuri, twarasenze turasenga turatarama, twaradutaramaga bagaduhereza umunsi wose. Muzi ko umunsi wose twaraturiha 4,000 buri munsi. Turatarama mu mugoroba ngo tumare gutarama turanezerwa, dushiraho kwizera. Zanibuka mukabishopo niwe zanibuka, sinzi n'uwundi nawe nandiho nande sinzi umuntu. Turavuga ngo dusohoke tuje hanze, ngo dushike duca akawuwa kaje kurya buwa bari barateye harya hanze bw'amawinani uduhuru, duca gahuru turakinjirana, ngo tumare turavuga ngo tugire kwizera, ngo tuzunguruke nkuko tugiye kuva muri iki kibanza, ngo tugiye kuja mu kindi. Abantu batagira kwizera batadabanezeza Imana, bakaduhema, bakavuga ngo ariko abantu bagira ubwenge boca gahuru, ngo niko kagiye guca inzira ngo tuzogere ku bindi bigezweho. Bakama tubwira ngo intebe zirabamaze, mumaze gufutura imigongo, imaze guhetama, none ngo muriko muraca gahuru. Ariko kubera kwizera Yesu Kristo, turizera ngo tumare kwizera, none dore tugeze ko turagura ibintu bihenze tudafite amafaranga ntayo tugira, ariko bikakonkoboka kubera kugira gute kwizera Yesu Kristo. Inzitizi zituma tutagera kuco dukeneye kugeraho mu kutizera. Ariko nimba twizeye, waranizeye ngo iki kibanza tuzokigura, muvuge ngo amen. Muracyafite kwizera ko kizoba icyacu Burundi? Dore bamwe kera batangiye kuvuga ngo ugana ko amagira iriya mu mutima ngo uko nyine guto wikinye ngo kizoba icyacu. Wari uzi ko tuzogera? Wari uzi ko tuzogera gatuti kameze? Wari uzi umunsi twari ko tuvuga tuhagaze hano tukavuga ngo tuzogira inani ibinyoteri bimwe bize bitwakano, bimwe bise n'ikirepe, n'ibindi bise na jaune, n'ibindi n'ibiki. Abantu bariko batagatwe ngo kwehe, bariko n'uguhumirwa,
wese ngo bizoturukaye none dore ibi nibi ibisi Imana nimuvuge ngo amen. Imana ngo nituyegera tukizera tuzogera kuco dushaka, ariko igihe tudafite kwizera dabarahiye titwogera kuco dushaka, twohera hasi. None dore turi ku makaro umunsi twageze mu mujyi twari kumwe na Bishop, none ngo tumare duca ngo tuveni gucya twari kuca gushaka mukaya duca nk'umunani ngo tugere dusanga nyine aho tumeze nka kuriya, amaze ngo tumare turavugana twembi neza dushike tubwire Michel ko twabonye utuntu tutubuye, rero mangana niwe wari watuvumbuye mbere tuturebe yewe ngo bari namakandagiraho uke ndavuga ngo ariko nguku tuzodukandagira turi mu kanisa ryacu, ndavuga ngo ariko twizere gusa, amaze akambwira ngo wewe ngo kurabona ngo utinyi tuzodukandagiraho, none dore turadukandagiraho kubera kwizera. Iyo tudafite gukekeranya cyo twizeye mu izina rya Yesu Kristo, Imana izikidukorera biciye mu kwizera. Imana ntikorera mu mafaranga, ikunda kwizera. Bibiliya yatubwiye ngo utizera mutibishoboka ko anezeza Imana. Burya twokora ibintu byose tudafite kwizera tuba dufite inzitizi ituma tutagera kuco tugeraho. Igituma abantu bari mu guhera ku bintu kimwe kubera kutizera. Iyo ni inzitizi yatwimiriye ituma tutagera kuco dushaka. Icyo dushaka ubunyine twokibona. Ariko yebo uvuge ngo amen. Mureke ngume mvuge ibintu muje kuvuga ngo ko arashaka kuvuga ibindi bintu cyane, ariko ndashaka kuvuga ijambo ry'Imana. Umunsi umuhungu wanje washitse iriya yagiye n'umugore we bari bagize n'imyaka 2. Umunsi umwe arampamagara ati papa ndagiye ariko usenge kandi tugire kwizera twembi. Ndamubwira ngo sawa ndagufite nawe yes sawa, kandi dusenge tibigaciye imyaka kuko abaza baje iyo yagiye baza bagira imyaka 10 batarabona n'igikaratasi cy'igihugu 10 imyaka 10. Ariko ndavuga ngo jewe kubera kwizera nawe ugufite tukagira amezi 2 cyangwa 3. Arambwira ngo sawa papa, amezi 3 yarashize bamuhereza igikaratasi cy'igihugu barakimuha. Ngo buke araso arampamagara none ko ndifuza kujana umuryango. Ndavuga ngo n'amahoro ya Kristo, Imana twizeye ntizi ikina. Wowe wizere kujya wabonye igipapuro abandi batarakibona, izere kandi naje nizere. Numara ubwo razogera arizera, wamare kwizera abandi ngo baza badepose agaca umwaka wose bataramusubiza, ariko yaradepoje amezi 2 bamama mwara mbona bite sawa urugo turemeye yenduza n'urugo, none ubu nyine ko barasangira bose. Ariko ukibana mwe kwizera nyabeza we kwizera mukambona yaragiye yarashitse kera ko barasangira bose, nariko mbona bose yamya afata yagiye kubatega afite amawiki kagatukingana nkuko agakobwa kibe gakuru karirukanka kaje kumuhobera, ubundi n'abarirukanka abura gufata amawuwa, abura gufata umukobwa, abura gufata umuhungu, byose biramucanga ndabona yabura. Ariko kwizera nta kindi kintu kibaho. Inzitizi yo kutizera niyo yatubujije imigisha, niyo yatubujije kujaho tushikeneye kuja. Nimba ukuye iyo nzitizi yo kutizera ukizera, icyo ushaka cyose muri uyu mugoroba Imana iragisohoza. Muvuge ngo amen. Nico kiza kituma tudahabwa n'ukutizera, ariko twizere Mana we twarizeye turizera. Turavuga ngo udushuri twaguma gutira titwagiraga imikutano, ariko Mana twagiraga imikutano ibiro byaba tukaje gutira muri hope, twagira gute aho gusenga wapi ntaho. None ubu nyine basigaye baza bagakingura ukamusa no mu ofisiye gutya ugakingura ari yagufuka mu winjirano ukeneye kura nukuryama habe n'uwo cumba mugane bagapapa kazana umutsima akawushira n'umuhita twowuwimirira ari tugatanga hano tugakubita akagobo zo
ariko mu mashuri twari twaragowe turagorwa tukikorera abana baruwe bakaza baduca mu myanya y'intoki bamwe bakahunga abandi bakagira gutya ariko kubera kwizera dukura inzitizi yo kutizera turavuga ngo mwaba Kristo mureke tugire kwizera dutere intambwe tugere ku cy'Imana yatuvuzeho none dore tugeze ku cy'Imana yatuvuzeho uvuga ngo amen ariko sinzi niba muhamwe uko mbaye numva jewe ko munuva akecho mukecho cyageti twabanaga mu ishuri twabanaga nyakiyobo none dore reba hanze uri mu kwicara ikirato mu gutaha ari smart ibirato byose umukungugu muri mu kugira hanze ariko hanga tawo iyo ni inzitizi ya mbere izituma tudahabwa ibyo dushaka kubona. Inzitizi ya kabiri ni ubwoba. Matayo 25:25 soma. Ubwoba ni igike. Yes. 25:25 haravuga ngo datinya ndagenda mpisha itaranto yawe. Datinya ngira ubwoba ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka. Ariko abanyabwoba dore ngiye ibyawe urabifite. Amen. No ni babandi bahawe itaranto umwe 5 undi 2 undi 1 wa undi ba 5 ari rukanka kubitiya aracuruza abone 5 aho uwundi ba 2 nawe araza korari muvuge ngo amen. Turi kumwe sawa ko ndumva muri sawa namwe muri sawa muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Timubibi pebi twese turi gipeki. No ngo arangize bazitari ariko dushima Imana kuko nasebaga yaduhaye afi. Mwabona uko imbaraga mfite afi yakura kuragomba kumanukiriya mu bwonko no mu bwenge. Ni imbuto bazatubwira ngo tuza turya imbuto nyinshi muri zo zitwongera ngo ubuzima. None imbuto twayiriye papa Imana iguheze umugisha kandi kugire neza cyane. Hariya ngo azana 5 batugenda ucuruze aragenda aracuruza abona 5 wa 2 nawe aragenda aracuruza. Umunyabwoba buri teka ryose abanyabwoba taco bogeraho n'inzitizi zikubuza kugera kucyo wari ukwiriye kugeraho. None ngo arangize iwe ngo aravuga ngo uyu mwami waduhaye ibi bintu ni umunyamwaka. Mwumve igitangaza mwumvega abazayifu n'abanebwe ukuntu bazabaja kuvuga bakaja gukira inabi bakatura nabi bakavuga ngo ntimuruzi. Hariho abanyabwoba ngo ntimuruzi ngo ye munyabo n'umukagira Imana ngo ibi bintu ngo ko muraje ngo muri ikarikire ngo mukavuga ngo igifaranga ngo ko murabona ngo tuzozibona he ngo tuzozibona igifaranga he ngo cyangwa ngo muzi ko twogera kuri iki kintu ngo abandi bagezeho. Akaba bamwe bamabaza bakavuga ngo ayi wewe ngo ntibizoshoboka ngo yabona ntimukaza mwihararika. Mwumve abanyabwoba uko bazabaga abanyabwoba iyo n'inzitizi izishobora kukwimirira imigisha kubera ubwoba no gutinya. Ngo aravuga ngo jewe naratinye ngo ngira ubwoba ngo mare zifata ngo itaranto yawe ngo ndayihamba. None ngibi byawe yamubwiye gute? Yanyamubwira ngo nimufate mumute mu nyenga y'umuriro. Ariko ngo babandi arababwira ngo kubera kwizera kuko mwazungurutse mugacuruza mukaba mungutse nimwijire mu bwami bwo mu ijuru. None kubera kuko twahagaze ntitwagira ubwoba doraho tu bakesha ntimwovuga ngo amen. Imana ibahumuje. Abanyabwoba Bibiliya izamivuga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana reba 21:8 mutegera abanyabwoba. Umuntu wese ugira ubwoba bwo kuhagarara kushusha Imana ukagira ubwoba umenye ngo n'inzitizi yakugiyeho itazatuma ugera kuco ukwiriye kugeraho. Ariko ubwoba ubukureho none mu izina rya Yesu. Gaso 21:8 ufunuo haravuga ngo
ariko abanyabwoba n'abatizera abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi aho n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose aho umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro. umugabane rekera ni ukuvuga ngo umuntu wese w'ubwoba wese yabakaja umugabane we ni mu nyanja yaka umuriro tahani. ni ukuvuga ngo inzitizi ya kabiri ni ubwoba. igihe uzi ugendana ubwoba ukavuga ngo njewe ngo simbizi ngo niba nzogera kuri ubundi kandi ngo njewe mwizabona ngo kuko ngo simbizi ngo sinzobona buzu aho tuzona babona nyine ugira ubwoba. abandi ngo njewe mwizabona ngo nkareba ngo kwitegereza neza ngo sinzi ngo nimba nzoshaka. kuga n'ubwoba kera gukura avuga ngo tuzoshaka kerge watu ukavuga duwa tuzoshaka uzoshaka uko nyine uvuze ngo uzoshaka kandi ubwoba ukamba bukubwira ngo se nishaka ngo nzokura inkahe ngo cyangwa ngo nzokura amafaranga oya. ariko iyo udafite izo nzitizi uzamuvuga ngo nzoshaka ngo kandi nzoshaka mfite amafaranga menshi ngo kandi nzakwinkanisha kandi nzokura umugore mwiza sinzokura umugore mubi ugatinyuka neza. inzitizi y'ubwoba ukayivuga ngo sinishaka. nayo iyo ufite ubwoba uzamuhagararira ku kintu kwamba ngo muzogere mushakire ngo wa wundi wo hasi ujye nyine ngo nawe ngo turesha naje ngo ari wo nzoshaka. ubwo ni ubwoba. ariko iyo inzitizi y'ubwoba ivuyeho ikintu cyose kiraza kandi ukakibona udafite guhinda umushitsi. habe n'abadayimoni nabo ngo bategerezanyije amatsiko ko Yesu bategereje ko Yesu azagaruka ngo ariko igitangaje ngo iyo bafite ubwoba ngo bicaranye ubwoba ngo kuko bazakirwaho iteka. none ni gute umukristo wakijijwe wakiriye agakiza ugendana ubwoba? iyo ni inzitizi mu izina rya Yesu uyu mugoroba ugenda uvuga ngo wabwoba we have wabwoba we munihorere. Ndamwiri have wabwoba we munihorere uja mu ijuru. aho none we wamaramaje kuja mu ijuru ni gute uzutinya ubuzima warangiza ukagira ubwoba? iyo ni inzitizi yakujeho ugenda uyibwire ngo wanzitizi we guhera none sinkigize ubwoba bw'ubuzima nzabaho nzagira. abantu bari mu gutinya no kubyara kubera ubwoba ngo nimbyara abana benshi ngo sinzobareresha ni wowe uzurera si wowe uzurera agasari uzurera. uwabyaye abana 10 n'uwabyaye 2 w'icumi aramuruta. ndamubona mu nkambi gato tutarazijamo umuntu yabaza ngo umuntu afite nk'akana kamwe ngo niyo sawa ngo tuzatunyabanya turebe kuko twaburiyaga twamera twari ngo cyo kureba dusanga umuntu ufite abana benshi mu nkambi niwe ufite ibyo kurya bose bazamapokera bose nimba ari ibiro bingahe ifu ikama yuzura twamusanga mu nzu haruzi nawe wundi wakamwe bambara kandi gitangaje narahumiwe yego bitanga mu byari none naratangaje mu nkambi bambara bakagira wa wundi w'abana benshi niwe number 1 ufite bata 10 niwe bazatangira gupokeza ufite 5 bakamupokeza ufite 4 bakamupokeza ufite 3 bakamupokeza ufite 2 bakamupokeza ufite kamwe akaba ari guheruka ifu yashira nibyo baje gupokeza wa wundi ufite kamwe agataka babandi bakabitaha. ubwoba ni inzitizi ikomeye ariko umuntu wese utagira ubwoba Imana izimugeza kucyo yamusezeranije akakigeraho. mugende mureke ubwoba bw'ubuzima muvuge ngo amen. mureke ubwoba bw'ubuzima ahubwo mukure iyo nzitizi y'ubwoba mukagira ubwoba. inzitizi ya gatatu ni amaganya y'isi. mama maganya we soma Mariko 4:19. amaganya y'isi aravuga ngo amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi
n'irari ryo kwifuza ibindi. Mwe mwese haleluya. Nukuvuga ngo ikintu cyose hano wa mubivyi yasohoye imbuto, zimwe zigwa kukara, izindi zigwa kutare, izindi zigwa mu butaka bwiza, ngo arangize nono ngo amaganya niba abandi muvuge ngo amina. Niba rya bazabumva ijambo bamara kubyumva ntiburuzi kumwicyana wese gutyo, bamwe ko barumva abandi ntibahebu, kandi abandi baracari hehe, wese abo batumiye bari he, wese bazoza ryari, wese ni ibiki, ugahugira ku bikakurengana. No amaganya yamara akaza. Muvuge ngo amen. Ko murandika manga sawa kagigi nawe kurandika kagigi pi tahayandika noneho zarangira mva mbabwira mukumva ijambo ry'Imana rikaza, siko gapa ukaryakira ugapapa nawe none nyine ibintu avuze uwo mugaya yogaho. Nanje kubera gapapa ibintu yavuze gapa, nanje ndakubarika ntidusohoka kweli. Gapapa ibintu atanze n'ibintu avuze ni ibintu bikomeye cyane. Rero no amaganya ukumva ijambo, wamara kumva ijambo ukanezerwa ukishima, inzitizi y'amaganya ikaza ikakwinjiramo ikamikubwira ngo yo ukuweho inturuhe nushaka wireke, ifu yashize, abana birukanwe ku masomo, ibindi n'ibikina biki byose amaganya ngo akamaniga rya jambo ntiruhegera imbuto bi ngo jewe ngo process yanje ngo barayihamba, ngo jewe ngo tibaze baruha banangeraho barakugeraho gute uri umunyabwoba, barakugeraho gute inzitizi yo kutizera yarakugezeho gute. None siriya ntambwe y'amaganya niyo usimbuka, iyo kutizera yarabaye, iyo ubwo bihari, iyo amaganya irareka kwinjiramo. Amaganya ngo akinjira muri rya jambo kubera kuganya. Abantu benshi bamwe dusanga ni abanyamaganya, ni abantu biganyira, ni abantu batura nabi, bakavuga ngo twebwe ngo iwacu ngo ntabwo twigeze dukira, ngo iwacu ngo ntabwo tugira n'ibintu, ngo iwacu ngo twebwe turi abantu bategutya. Amaganya kaza yamara kuyaza neza akaniga hari ijambo ryo kugira ngo rigukize, aho gukira amaganya y'isi akakwitsa hasi. Ariko uyu mugoroba mu izina rya Yesu mukura amaganya mu buzima bwawe. Uvuge ngo amina. Tureke kwiganyira rero. Beshwaho no izera Yesu niringiye imbabazi ze, bumbatirwa n'umukezo nkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Ntabwo batuba dufite amaganya ngo wama wiganyira ngo uvuge ngo jewe ngo ahanje ngo aho ngeze simbi. Ureke kwiganya. Inzitizi ya kane ni ukuba umwana mu by'umwuka, kuba abana mu by'umwuka. Murebe Abaefeso 4:14 Abaefeso 4:14 kuba umwana mu bintu by'umwuka. Kuba umwana mu bintu by'umwuka ngo mwamumva 4:14 Abaefeso, kuba umwana mu by'umwuka. Asandi ko twajanye udabana n'abakecuru mubise ahangani muzamura amaboko muvuge ngo amina. Nabiri efu bantungane turi kumwe turi kumwe sawa, mbarikiwe. Muzamwigira hino nubwo nta kugira ngo umwumve. Gaso 4:14 haravuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana, dutereganwa n'umuraba, akana n'umuraba tujyanwa hirya no hino. Yewe abantu iyo bafite inzitizi yo kujanwa iyi ngiyi, uyu wese yaza akakubwira
kurya gatyagiye twari hariya bamwe bagaza baza bakavuga ngo yemwe ibi bintu mubamo ni ibiki iyo muretse abandi bakavuga ati yemwe ibi bintu ko muraja he ni nyabu na mwukagira Imana none ugasanga umuntu yaheze mu rugabangabo n'umwana kandi ari umuntu muzima ukwiriye gufata decision ariko agahera mu bintu by'abana wamaze uvuge ngo amen yewe kuma gucungwa uyu nguyu yaza gutya ngo tugire ukabayo undi yaza nawe atoya tugenda ukajayo undi yaza akaza akajayo wabaye umwana muzumuka kandi waramenyaga ukaba umwana abantu bagahendwa bakababwira ngo tugire gutya uyu nguyu akaza aha ngaho ugasanga yabaye uyu naka yagera ngaho ugasanga yabaye naka yagera ngaho ugasanga yabaye naka yagera ngaho ugasanga yabaye naka yavuze ngo komeza hepfo tujyanwa hirya no hino n'imiyaga ni ukuvuga ngo kujanwa hirya no hino tujana tukaja ariko iyo dufite bene izo nzitizi ntacyo twogeraho n'imiyaga yose y'imyigishirize inyigisho zose zigenda ziza zose ukagenda uzifata ntuhagarare hamwe ngo ureme n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutayobya ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose rekera iyo tutaja guhagarara muvuge ngo amen iyo tutaja guhagarara tugacungwa tukarozwa iyigo ndabarahiye tuba tugeze kuri ariko ni ukuvuga ngo inzitizi yo kuvuga ngo tuba abana bagume baducunde uyu nguyu naza tugire gutya uyu naza tugire gutya ureke mbabwire akantu kamwe hari igihe cyagese mariza ariko aza hano hari umuntu wampamagaye duhurira hariya na kumara ngo amara arambwira ngo uhamagare semariza ngo agende areke ntakaze wenda avuga se kubera iki boya ngo ugende umubuze ngo ntakaze ngo areke avuga ati sawa numvise ndataha ngo mare nta muntu muri komite wese nahamagaye ndatekereza ndavuga ati uyu muntu izi nyigisha aje kumwigisha urepresenta ntazi gusura ikanisa ni ukubera hari ikibazo ndaceceka ngo buke kandi arampamagara aramwose ngo warumvishe ko nakubwiye ndavuga ati narumvise none waramubujije ndaceceka sinamubwira ngo iyi cyangwa oya yicecekera mwumvega gucungwaga urozwe ingigo ngo mare umuntu nahamagaye n'indiho amagara ndiho ndamubaza se ndi yewe none ngo inano kubwira amakuru araza natwe tugendana na kumati hano hino na kumati ucyajya bazanywera icyayi turahicara tumara kwicara ndamubwira amakuru yose mara kumubwira amakuru ndavuga se ni gute arambwira ati uwo muntu yabaye mwihore sawa ati nawe nuvuga abantu bose barinjira hano turahita duhamagara semariza areke twama duceceka turamwihorera semariza akatisha amatikiriya ararangiza semariza araza hano timwabonye ku giterane cyabaye kabayemo umunezero twishimye tukishimana nawe tukumvisha kubera guhagarara twanze gucungwa iyo nja kumvira nkajiyi kumva uyu nguyu uyu nawe akambwira gutya uyu akambwira gutya tuba twaragiye ubu nyine twese tuba twarasharaguye twese twarakwiriye imisozi ahandi tuba tugeze hano rero inzitizi ya kane ivuga ngo ntidukwiriye kuba abana mu bintu by'umwuka soma abakorinto urwandiko rwa mbere rw'abikorinto 13:11 ukuntu Paulo yabwiye abikorinto nanjye ndashaka kubwira abantu bari hano muri ritori tuba abana mu bintu byo mu mwuka kiri umwana muto navugaga nk'umwana muto gatekereza nk'umwana muto kibwira nk'umwana muto tugatekereza nk'umwana muto ariko maze gukura ariko tumaze kumenya va mu by'ubwana umwana muto adatoba igitaka kakiri
umwana muto akivunza mu gondo kandi yambaye neza. Ariko ikitunejeje muri uyu munsi wa none kiduteye gushima Imana nuko twamaze kumenya tugahagarara mu mwuka, titwacungwa ngo tuji tuhagarara k'abantu bazima bamaze kumenya ukuri turahagarara. Ariko inzitizi nubona baza bagucunda bakakuroza iyi, abandi bakakuzana bakakubwira inyigisho, abandi bakakubwira uzomenye kuko wahuye n'inzitizi yo kujarajara, yo kugenda gutyo, uyu akakujana, uyu akakugarura, uyu akagucunda, uyu akakubwira uzumenye ngo wamaze kuba umuntu mukuru tukira umuzubwa. Inzitizi ya 5, kutagira umwete mu bikorwa. Iyo abantu badafite umwete mu bikorwa baba bafite inzitizi ikomeye. Someye mu gitabo cy'umubwiriza 9 no ku murongo wa 10. 9 murongo wa 10, kutagira umwete mu bikorwa. Haravuga ngo umurimo wawe wose werekeje amaboko yawe ukorana umwete. Kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona. Sawa, rekerago abakorari muvuge ngo amen. Mudafite umwete mu bikorwa ari bo baririmbye muba mufite inzitizi. Repetition tubone, muri sorti tubone, mu gusora indirimbo tubone. Iyo ni inzitizi wahuye nayo. Abamama ba Ebeneza, umukorari utabonetse muri Ebeneza ngo arepete, ngo asore indirimbo, ngo agire aje muri sorti, aje wahuye n'inzitizi, wahuye n'inzitizi yo mu bikorwa. Ariko Imana ishimwe kuko iyi nzitizi yo kutaja mu bikorwa twebwe kagose tuvuge twarayisiba tukuja mu bikorwa. Nimuvuge ngo amen. Tuja mu bikorwa. Ibikorwa nibyo biha bigaragara biboneka. N'abashyitsi bari muno mwese murebe ibikorwa aba bantu bakoze kugera kuri iyi ntambwe, nuko batagize inzitizi yo kudahagarara mu bikorwa. Ariko inzitizi yindi baho izishobora kwimira imigisha nukutinjira mu bikorwa. Hano Sulemana arandika aravuga ngo ikuzimu nta migambi nta n'imirimo, bariko ngo umurimo wawe wose werekeje amaboko uzukorana umwete, kuko ikuzimu iriya nta migambi barahiye. Nukuvuga ngo umuntu udahaye ukora imirimo mu bikorwa none ufite inzitizi zikomeye. Bakubwira ibyo mukora byose ukitiye n'iyi ukaja n'iyi, wahuye n'inzitizi yo kudaja mu bikorwa. Uvuge ngo Mana, guhera uyu munsi wa none nkure y'inzitizi izi nimira kuja mu bikorwa abandi bari. Umwe yarapfuye ngo ni Rumaka, yigeze kutubwira kera muri Zura, aratubwira ngo ukabyara umwana w'umukobwa, ndavuga n'umuhungu, ukabyara umwana w'umukobwa ngo ukabona ngo atagiye mu mikino y'abakobwa, ngo agenda aje kujya abakobwa giriya pana ga hano iriya bagenda bakimba kagataka, bamara bagashumba, bakazana utubabi bagashiraho umutsima, bakazana udukwi, bamara bakagira gute bagategura, ukamusanga nyine umwana w'umukobwa nyine ari muri iyo ngiyo. Ariko umuhungu utiyobijamo, umuhungu aravuga ngo nubona ububyara umwana wawe w'umukobwa taje mu gucumba umutsima cyangwa ngo asase utubabi twatundi ngo namarase, bakaba baba basa n'ababyaye, bakazana akantu bagapfukira gutya bamara bakaryamisha umwana w'umukobwa akamatambama nko kumusego kukiririka kuri umwana w'umukobwa, ngo ukabona ngo atabigiye ngo uzovuge ko wabyaye igifu. Umuhungu nawe iriya dutunga inka z'ibishasha ugashishura gutya ukagegena gutya, inka kugiteze gutya ukagegena hano gutya, zimwe zikaba imfizi izindi zikaba inka zikabyara, ukaza wonkesha inyana, wamara ukubaka nk'akaruri ijamwe bya biti, wamara neza ukamuba umugari, ukaza wama uwicara neza nkaho wipatu. Ngo nawe nusanga umuhungu udakora bene uzovuge ngo wabyaye igifu ntawubabo.
bivuga ngo abantu bahuye n'inzitizi yo kutaja mu bikorwa, iyo n'inzitizi zikubuza kugera kushuzogera. Ariko iyo wagiye ukaja mu bikorwa ugakora, Imana yishimira bakora, kuko Bibiliya iravuga ngo ukuboko kora kuzakira, ngo ari ukuboko kudakora kuzokera. Muvuge ngo amina. Iyo ni inzitizi ya gatanu. Ya gatandatu ni ukuba impumyi mu by'umwuka. Batese baza bahuma. Ngaho reba Abikorinto, rwandiko rwa kabiri rwa Abikorinto 4 no ku murongo wa 4. Kuba impumyi mu by'umwuka bagenda urandata. Haravuga ngo aribo batizera, kane ku murongo wa 4, kane no kuri 4. aribo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Amen. Ukuvuga ngo ahari abantu b'iki gihe bahumye, impumyi, bahumye. Inzitizi yo guhumisha abantu bagahuma, kandi bariho bahe bagenda guke ku misozi, ariko ugasanga ni impumyi. Tibabona, tibafite umuco ubamurikira, barahumye buri teka ryose. Abantu bose, abagabo, abagore, abahungu n'abakobwa, bamwe ngo ubunyere ni impumyi zitabona ibiri imbere. Ariko iyo ni inzitizi ngo ikomeye, utayikuyeho ngo umenye icyo ukwiye gukora, uzahera muri kazengereza. Uzi abandi banageze, uzi iyo bageze. Ya karindwi ura ngo ndangize, ndabona bamwe basa n'abakera batangiye bari ugusinzira, bari kugira ngo wari uturangize sindabimenye. Ariko mube maso, muvuge ngo amina. Mube maso kugira ngo tuje gusoza kino gikorwa cyacu. Utamenya icyo wahawe. Gasoma Timoteyo, urwandiko rwa Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12. Utamenya abantu bafite inzitizi nyinshi zibagoye, utamenya icyo bahawe. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, wambashishije yuko yantekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Amen. Umva, inzitizi dufite ni ukutamenya icyo twahawe. Musa abantu bamwe ntibazamenya ko bahawe kuririmba, abandi ntibamenye ko bahawe kubwiriza, abandi ntibamenye ko bahawe impano nyanaka, akicara ari umuntu utazi icyo yahawe. Babazi hano mwebwe, babazi niki mwahawe, icyo wahawe ni icyo uzi wahawe ni iki. Kaho umuntu umwe n'abakungu ko nababaje niki wahawe kigapfa, kuvuga ubutumwa. Imana igweze umugisha. Wewe wahawe kiyafa, ni ukuvuga ubutumwa. Wose papa, ubutumwa ni buzawu wose bigu kuririmba. Nyababa wahawe kuririmba, yego bakesho. We susoma abantu bumva, soma neza, some utegere nta muntu wese udafite icyo yahawe. Usibye kutamenya n'inzitizi wahuye nayo, ntiwamenya icyo wahawe mu buzima cyangwa mu kubaho kwawe. Haravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu. Nimwovuga ngo amen. Amen. Ndashimira Kristo. Wambashishije, yarambashishije jewe. Nivuge ngo asinkuvuge, nawe use nuvuga ngo wewe.
yarakubashishije wewe aho jewe yuko yantekereje yarantekereje Uwiteka nyir'ijuru arantekereza anshyira mu mugambi we anshyira muri we arantekereza aravuga ngo Rutebuka ndagutekereje wewe muvuge ngo amine bata amen aragutekereza nanjye arantekereza tekereza neza wayo aradutekereza ngo amare agiye kutugabira kandi byatugabira turabimenya aho ko ndi uwo kwizerwa yamavuga ngo muzehe mwaje yamagutekereza aravuga ngo reka kugabire impano y'ubuhanuzi cyangwa yo gusenga ngo amenya ko uri uwo kwizerwa arabigutekereza aravuga ngo reka bikurongere mwezi Imana icubahiro muvuge ngo amina ariko umuntu utaba uvuga ngo azi icyo yahawe yamara ntagikora murabebana none aho akangabira umurimo we yamangabira umurimo kwaye mwe kumutera gakorasi mutera gakorasi mwebwe yabagabe ngo yabonye ari abo kwizerwa birangize nibi ube tayari nawe Ebeneza hanga uje gutera gakorasi kamwe ka Ebeneza yabonye ko muri abo kwizerwa ibagabira umurimo wo kuririmba nange muzotera karimbo aho yanguye umuvumo n'urubanza twisanzemo ubu turabana be bazi intege yanguye umuvumo n'urubanza twisanzemo ubu turabana turabana be bazi intege yakuye umuvumo n'urubanza twisanzemo turabana be bazi intege uvuge ngo amina Hallelujah. ni ukuvuga ngo yabonye ko muri abo kwizerwa ibagabira umurimo w'iki wo kuririmba none muri uwo murimo wo kuririmba uzi icyo yabagabiye urakizi muza mukigenda cyangwa mwahuye n'inzitizi muri uwo murimo Ebeneza muri tayari mweze mikrofone Imana yabonye ko muri abo kwizerwa muri iki gihe imare ibagabira umurimo wabo n'aba bakecuru bose n'utera bose bama Iyo bakwakira mpamvu mana we tuzahora mu bikari byawe iteka turirimba ineza yawe n'ubuntu bwawe utugirira niyo mpamvu mana we tuzahora mu bikari byawe iteka turirimba ineza yawe n'ubuntu bwawe utugirira sawa Imana ibahereze umugisha uvuge ngo amina mwebwe mwahawe iki mwahawe mwebwe abagabara iki mwahawe iki gusenga mwebwe abakecuru mwahawe gusenga bagweze mikrofone usenga ngaho musenga kuko turashaka kugira ngo dushire mu cy'Imana yaduhaye kugira ngo gishobora kuba inzitizi abantu ntibasenge kandi Imana yarabonye turabo kwizerwa dukwiriye gusenga senga
turaguhimbaje mana data wa Uwiteka mana urakomeye, uhimbaje ubuntu bwawe bwinshi shimwa ni ryawe, icyubahiro ni cyawe, nyiri ibihe urukundo rwawe bidashira. rwatumye udukunda ukabona ko Turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza tubayemo. turaguhimbaje mwami, Uyu ni umuteguro wawe utarateguwe n'abantu, ahubwo ni wowe wabiteguye, kuko uyu munsi tuzaba turi hano tuzamuha ishimwe ryawe imbere yawe mwami Yesu. Tugiye kuvuga ineza watugiriye, ko turavuga imirimo y'amaboko yawe, ko turavuga imirimo y'intoki zawe, ko turavuga ibyo wadukoreye. Uwiteka mana, reka tugushime, reka tuguhimbaze. Turagushimiye kuko wabanye natwe. Amen. Mwezi Imana icyubahiro. Muvuga ngo amina. Icyo gikimana ushakaho nicyo, nta kindi. Komeza hepfo wumva, komeza hepfo hafa, komeza harya Timoteyo no ku 12 itumara turangira. Ikimana hari inzitizi ya karindwi ariyo twarangirijeho, kutamenya icyo twahawe. Iyo ni inzitizi. Hari abantu bamwe babayeho batazi ikimana yamuhaye akwiriye gukoresha mu gihe cyiwe. Nimba ari umuvugabutumwa ntasobanukirwe gukora umuvugabutumwa. Nimba ari umusenzi ntamenye kuko Imana yamugiriye icyizere wasenga. Nimba ari inde ntagirirwa kwizera kuko akwiriye kugira Imana icyo yaguhaye yabonye kuri uwo kwizerwa iguhereza umurimo. Aha, haravuga ngo nubwo nabikoze kuba umutukanyi n'urenganya, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, nubwo nabangiye kuja muri kamere y'umuntu gakora ibidakwiriye, ariko izangabira umurimo wayo. ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Ni ukuvuga ngo twarababariwe igihe twakoraga bijya byose by'urugambo n'ibiki no kudakirana Imana cyangwa no kutizerana, ngo bijya byose irabibabari. Ariko mwibona turabo kwizerwa, iravuga byinshi gwinana tambu yakugabiye umurimo wo kugira gucuranga yewe tiyawumva bi abakristo muvuge ngo amen. Amen. Ariko Imana ntakitadukuri, ariko inzitizi yo kutimenya muzeyi tutiwimenye icyo Imana yaguhaye. Hariya muri Ufunuo haravuga ngo nimukomeze icyo mwahawe ngo hatagirwa ubwo twara akaza gatwara ikamba izo mwahawe. Mwamara ikamba ryawe icyo wahawe gusenga mama ukusenga, warangiza ntumenye kuko uri umusenga. Noneho hazoza umwibyi namara ngari yama kwiba icyo wahawe, kuko wirangayeho tuwamenye icyo wahawe igishogo. Abandi bahawe gukora, yarangiza ntako wamwibye akaza akagikuraho. Abandi bahawe kuririmba tibaje muri repetition, bamara umwanza akaziri akamukura icyo yahawe, yamara akagikuraho, wamara ugasigara zishari ya kuri se. Zikimana yaguhaye, uzi umurimo yaguhaye, uyu kuribwira ngo uyu nguyu yobona, uriya yobona gapapa yocuranga gapa anone. Ariko ikimana icyo dukwiriye kumenya, inzitizi yindi ya karindwi ni ukumenya iyo utazi icyo wahawe n'Imana. Ndakurahiye icyo wahawe uzashakwa gihabwa abana, ariko yakirekaga wamenye icyo wahawe. Ubudiyakoni kuriya wahawe ugikomeze icyo wahawe, hatagira uzoza akakwaka ikamba. Ariko niwiranga iriya n'inzitizi imwe izagutsinda aho we gucuranga. Hari abawe basirimba kubera icyo wahawe ukagishyira mu gaciro, umurwayi agakira mu izina rya Yesu. Uvuga ngo amen. Aho hari wawe kubwiriza, yabwiriza umuntu none ukigira ko gihawe, wabwiriza umurwayi agakira, cyangwa warukenye akabona ubuzima. Ujya no gusobanukirwa ko tuzi icyo twahawe. Gacuranga